Pozdrav svima. Želio sam da u ovoj kratkoj prezentaciji, ovom kratkom instruktivnom videu, objasnim jednu malu caku koja je vrlo simpatična i korisna, a mnogi su izrazili želju da bi želili da znaju kako se to radi. Naime, radi se o tome da kada kreiramo neku prezentaciju, želili bismo da stavimo pozadinsku muziku i to je vrlo jednostavno učiniti kad se zna. A evo ja ću vam pokazati kako se to zapravo radi, tako da to imate u svom arsenalu znanja. Pa evo da vidimo kako to otprilike ide. Ovdje je jedna prazna prezentacija. Dakle, ovo je glavni panel PowerPointa. Idemo na Insert i onda idemo na Audio. Odaberemo Audio on my PC, dakle audio na mom kompjuteru. Ja sam ovdje odabrao jednu kompoziciju koja se zove Čudna jada, budući da sam ostarac, pa sam odabrao tu kompoziciju koja je vrlo lijepa. I šta se desi? Ovdje se pojavi jedan zvučnik sa ovim dole playerom, što upućuje da smo mi ubacili u prezentaciju audio. Međutim, kad kliknemo na ovaj zvučnik, ovdje se još pojave opcije razne, od kojih ćemo mi, što je najvažnije, odabrati Play in background, dakle sviraj u pozadini. Play in background. To zapamtite. Ovdje ima još neke opcije. Recimo, ne bismo želeli da ovaj zvučnik se pokazuje tokom prezentacije, a da muzika ipak svira. Zato ovdje imamo ovo dugme Hide during show, znači sakri za vrijeme prezentacije. Ovo je dakle vrlo bitno da bude kliknuto. A ovdje su također neke opcije. Hoće li muzika početi automatski ili će početi kad mi kliknemo, ili će početi kad se klikne na neku sliku koja se nalazi u prezentaciji. Izabrat ćemo automatski. I ovdje je također čekirano da muzika svira kroz sve slajdove, a ovdje je oznaka da će se muzika ponavljati sve dok se ne završi čitava prezentacija. Za potrebe ove prezentacije ja sam kreirao ovaj foto album o mom gradu i želio sam da ovdje zapravo pokažem kako će se ubaciti audio i kako to onda kasnije sve zvuči i izgleda. Dakle, idemo na proceduru Insert, idemo na Audio, ponovimo sve ono što smo radili tamo, odaberemo ovdje ovu file MP3, znači neki muzički file koji već imate na kompjuteru, i stavimo Insert. Kako smo rekli, ako kliknete na ovaj zvučnik, ovdje će se pojaviti znači opcije o audio, pritisnut ćemo sviraj u pozadini, kliknuto je ovdje sakri tokom showa i ovi ovdje svi ostaju dugmići kako smo rekli. I evo da vidimo kako to izgleda. Kliknut ćemo prezentaciju. Jada od Mostara grada, sve od lani pa evo do sada. Eto, nadam se da vas je ova muzika malo osvježila. Ona dolazi iz Mostara, od naših mostarskih umjetnika. A evo i ove slike koje sam odabrao
koje sam ovako želio da podijelim sa vama, budući da Mostar je zaista jedan divan grad, a ujedno sam im pokazao kako integrisati dakle audio u svoju prezentaciju i da vam tokom čitave prezentacije taj audio svira. Ima ovdje još jedna opcija da ako recimo imate određeno trajanje svakog slajda i znate koliko će trajati prezentacija u minutama ili u sekundama, onda je moguće ovdje kliknuti, pazite ovo, samo malo, audio, playback, imamo ovdje opciju trim. Čemu služi ta opcija? Pa audio koji smo ubacili ima u stvari trajanje možda 3 minute i tako dalje, a naša prezentacija je mnogo kraća, mi možemo skratiti muziku i to se ovdje čini, znači trim audio. Evo ako vidite, evo kompozicija ovdje u stvari traje 4 minute i 58 sekundi. Nama je to previše, pa možemo ovdje smanjiti muzički, znači ovaj file, smanjiti ga. Tome služi dakle trim audio. Smanjiti ga na duljinu prezentacije koliko traje, koliko mi mislimo da će trajati. I tako smanjujemo veličinu prezentacije ako želimo da je pošaljemo nekome, jer što je veći file, na primjer audio, ako on traje 4-5 minuta, on zauzima više prostora na disku i u prezentaciji, tako da se s ovim smanjuje na neki način veličina toga fajla i ukupno prezentacije. Kliknemo OK, on će dakle opet odsvirati sve, s tim da će muzika završiti prije, zato što smo to odredili ovdje na trim funkciji. Naravno, ako želimo da muzika počne sa određenim uvodom iz tišine prema zvuku, onda se to može podesiti ovdje na fade in, a ako želimo da muzika jednostavno nestane, polako nestaje dakle u tišini, to uradimo ovdje sa fade out. To možete sami oprobati, vidjeti kako u prezentaciji izgleda, a to su samo opcije koje možemo dakle upotrijebiti. Još jedna važna funkcija je pojačanje. Dakle, volume, koliko će jako se muzika čuti, da ne bude preglasno i da ne bude pretiho. Imate i ovdje opciju dakle da kliknete na ovaj mali zvučnik gdje u stvari stišavate ili pojačavate muziku koja se čuje u pozadini. Ovo dugme je jako bitno, znači ako ste snimili neku naraciju, mi smo poglavlje o naraciji ubacili u našu radionicu PowerPoint i multimedia, objašnjavam kako stvariti, snimiti naraciju, a kada se ubaci ova pozadinska muzika, vrlo je važno da se napravi balans između onoga što se govori i muzike, da muzika ne prekriva ono što smo govorili, pa se dakle to ovdje reguliše stišavanjem, odnosno nekim pojačavanjem koliko je to potrebno. Eto, to je bila jedna mala, kratka snimka o tome kako se koristi audio u pozadini naše prezentacije i nadam se da je bilo korisno i da ste naučili jedan novi trik. To je to, pozdravljam vas prijatno, pa vidimo se neke druge prilike.